Meki aho hantu mwibambiro ni hehe y'umujyi wa Goma ni hehe ya Sake ni hehe yaho imirwano iri kubera muri Kibumba byaba byegeranye mibambiro reka wenda mayihagarara mayisha reka hagarara agusobanurire gatoya hagarara okay akiranye yego Denis arakunda allo komera cyane Mayisha ndambaramba Denis nabazaga ni aho hantu mwibambiro barimo bararunda urukuta rwo kubuza M23 kugira Goma nahagana he nehe ya Sake nehe y'umujyi wa Goma ya urebye natandukaniro rya bambiro na Sake guko kuva Sake kugera mu ibambiro ni ibirometero 2 cyangwa 3 kuva Goma kugera mu ibambiro ni ibirometero nka 23 urumva ni hafi y'Isake urumva ko basirikari bose bashaka kubajyana ku rugamba yego hanyuma hano imirwano iri kubera Ikibumba ho ni hehe y'umujyi wa Goma ibirometero Ikibumba imirwano irimo kubera naho ni ibirometero nka 23 n'umujyi wa Goma imirwano nkuko babonye ko uruhande rwa M23 niko rwavuze rwa dekare ko rwatewe c'est rwatewe na coalition ya FARDC na bya leta ya Kinshasa niko bavuga so urumva rero muri rusange nicyo ntabasha kumenya ibindi nshaka kuza kumenya wenda genda banavuye n'abaturage Kibumba yari isanzwe iri muri control yande ni bande bayigenzuraga bose bari muri cya kiba cya Nyiragongo gusa M23 ifite ahantu hanene geranyije nuko kingana kuko yesa nk'iyegereye Ikirunga Sireka dusuhuze mwese bakurikiye Bwiza TV aho muherereye hirya no hino muri inosi mu migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye mu mirimo itandukanye muri gukora turasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro isanzure cyo kwitariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 2024 kiganiro mugiye kubanamo nanjye niyo Nsenga Shadrack ngafatanya nande Denis Ngiyumva waramutse mbese waramutse neza umeze uti ndahumeka ndashima Imana ndabona umeze neza nawe ariko munakurebeye imbere umeze neza ku mawaye imbere suri kundeba imbere cyangwa hasi suri imbere akareka aho ni inyuma imbere ni mindani ni mindani narinzi yuko ubwo ngubwo handeba ariho imbere nyine tu ahagaragara okay ubwo rero umeze neza inyuma ubwo n'imbere hameze neza nta kibazo kabisa naribi okay abadukurikirana nabo reka nizere ko uko bimeze ariko kandi abatameze neza cyane cyane abatameze neza imbere ubwo gahunda ni yayindi mugerageze mushyiremo akabaraga kugira ngo byose bimere neza imbere n'inyuma hose habe hakeye muri iki kiganiro tujye kugaruka ku ngingo zitandukanye by'umwihariko tuba turi kuvuga ku makuru aramutse avugwa ariko kandi aho turaba turiho ndumva bahazi ni mu burasirazuba bwa Kongo mu burengerazuba bw'u Rwanda nibiza kudukundira bikanagenda neza turaza kuvugisha Meki ari kuri tere atubwira uko byifashe amakuru aramutse na situation uko imeze nimugoro barari kutubwira ko Goma yuzuyemo impunzi nyinshi ubwo rero muri iki gitondo turaza kumenya niba habaramutse agahenge ariko agahenge ko ntako kuko Ikibumba habyukiye imirwano guhera mu masaa 11 ahubwo ibintu bya Sake nibyo narasobanukirwa Sake nayo ukuntu ibintu byayo bimeze biracyarimo akavuyo M23 ngo yarayifashe ariko ibona atari strategique ariko ni iri kwigenzura oya ngo Sake iteye nabi kwibamo n'ubwiyahuzi kuko ngiri mu kibaya kandi kikijwe n'udusozi sesa yo mubare rero bakoze ariko abamuyaya abo ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bo babonye uko kuntu yivuyemo banzura yuko ngubwo itigize yifata niho hari kuva amakuru yuko M23 itaba yarayifashe bakanabihuza ariko nuko M23 yasohoye ryatangazo rivuga ko iri tayari ku withdrawing
bagize bagira ngo rero isubiye inyuma. Gusa ariko n'andi makuru anahari, urebye itangazo rya Muyaya cyangwa se rya guverinoma ya Kongo, hariho gahunda y'ibiganiro uko abantu bakomeje kubivuga ko bishobora kuba bihari bya bucece, irahari kuko iri tangazo basohoye bavuze yuko bari nabo ku masezerano ya Rwanda. Urumva rero kuba Muyaya yongeye kuvuga mu magambo yiwe hakumvikanamo ko bari tayari kujya mu masezerano ya Rwanda, nubwo we yavuze ku kagingo kavuga yuko ngo ayo masezerano asaba M23 gusubira inyuma, agasaba leta y'u Rwanda ngo kuva muri Kongo, ariko Rwanda yayanditse ngo kwandika Rwanda numva abantu bumva icyo bivuze. Urumva nyine nk'umuntu uvugira guverinoma ntabwo yari guhita avuga ngo dayari ngo tugiye kujya mu biganiro na M23. Iryo tangazo warinsunikira nanjye, reka ndiguhe itangazo rya Muyaya, reka ndikugeze uze kumva ibyo communiqué de presse, ubwo turaza kurigarukaho naryo. So ibyo nibyo tugiye kuvugaho. Imirwano yo muri Kibumba ubundi ntiba muri Nyiragongora, yego none ko bagiye Kibumba se kandi muri Sake cyangwa muri Masisi ibice byose babyambuwe, uratekereza ari iki cyatumye badeviye bakajya Kibumba? ubundi se Kibumba ninde watangije imirwano? Ko impande zombi ziri kwitana abantu yavugwa deni. Gusa urebye ku ruhande rwa M23 urabona ko yabaye isa nk'ishaka guca indi nzira, aho guciye Sake igaca, kuko aho hantu ari kwemerwa nabonye ko ngo ari rwose ari hafi y'umujyi wa Goma, nta nubwo bikiri mu birometero 20, ni hafi cyane ku buryo Meki ubu niba nagera yaratubwira aho kubanza noneho Goma tayari isasu riri buyumvikanemo. Bishoboke ko rero M23 ariyo yavuze iti ariko ubundi aba bagabo twabatatse tunyuze impande zombi, ariko nibishoboke kuko ubu baraza nabo kuvuga ko ari FARDC yabatatse. Kandi urumva bo baravuze bati ntabwo dufite gahunda yo gufata Goma, ahubwo icyo twebwe turavuga yuko niba habayeho ibiganiro bikagenda neza bikarebererwa n'abantu bizewe, tayari twebwe aribwo tuzagira gute, tuzasubira inyuma. Ubwo rero ni ibyo ngibyo tugiye kuvugaho. Icyo rero tugiye kubanza kwibutsa abakunzi ba Bwiza TV ni ugukora subscribe kuri Bwiza TV, bakore shares kugira ngo bigere ku bandi benshi, mukore like zaragabanutse na sub ariko nazo zaragabanutse. Urabona ko abantu batagisubscribing ari benshi cyane, bigaragara ko ubwo ngubwo shares zabaye nkeya, kuko iyo abantu basharinze ari benshi nibwo haboneka abashya. So mwebwe musanzwe muri inshuti z'akadasohoka za Bwiza, mudufashe mu gusharinga kugira ngo n'abandi bantu bashya babone Bwiza TV hanyuma bayikurikirane. Twakwakira Beki. Okay. Amutse neza Meki. Yego. Makuru mumeze mute hakurya yongi? Tumeze neza turashima Imana. Okay. Ubu tuvugana urahagana he? Ndi muzira nerekera mu cya Kibumba. Subiramo neza. Ngo uri mu nzira werekeza mu kibaya cya Kibumba cya Nyiragongo. Uri kwerekeza mu muriro turi kumva se niho uri kujya cyangwa niho ndi kujya. Shunga sana lakini najua. Hanyuma rero iki kibaya amakuru yuko haramukiyemo imirwano niyo twari turi kuvuga, ariko turibajije tuti ese ninde watangije iyi mirwano muri Kibumba, niba babashe kubimenya? Imirwano nkuko babonye ko uruhande rwa M23 niko rwavuze rwadekaraye ko rwatewe. Sisa ko rwatewe na coalition ya FARDC na bya leta ya Kinshasa niko bavuga. So urumva rero muri rusange nicyo ntabasha kumenya. Ibindi nshaka kuza kumenya wenda genda banavuye n'abaturage. Kibumba yari isanzwe iri muri control yande, ni bande bayigenzuraga? Bose bari muri cya kibaya cya Nyiragongo. Gusa M23 ifite ahantu hanene. Gereranyije nuko kingana kuko yesa nk'iyegereye Ikirunga. Kandi na FARDC muri icyo gice. So urumva rero
Okay. Noneho ngaho duhereze kuri update y'amakuru yaraye duheruka nimugoroba bivugwa ko Ventura yafashe Sake ariko turi gukomeje kubona abantu bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga yuko Ventura atari iri muri Sake. Ninde uri muri Sake? Muri Sake kwanza nkunda kubivuga nabi. Ninde bo bayirimo bari kuvuga ko Ventura ifite bo bayirimo. Ahubwo ibyo ni wowe wabitubwira ko uri kuri terese. Ikihari nuko nta muntu n'umwe muri mu kibaya cya Sake mo hasi muri santere. Ariko Ventura yo iri mu misozi ya Sake. Ikikije Sake. Nuvuga ko bayakwirukana ejo FRDC kirukana nabo bayifasha bakirukana bava mu mujyi wa Sake ndetse n'abaturage bakayimba n'abaturage ntabwo ari mu mujyi wa Sake njyango wajya unayibona nubwo FRDC kuvuga ko ariyo iri muri Sake. Ariko iravuga ko umujyi wa Sake uri vide. Nta kintu kirimo so bivuze ngo rero nta turi mu kibaya cya Sake na FRDC cya Sake ariko Ventura niyo irigize gute iri mu misozi ya Sake kuko ikimenyetso cya mbere nago ayo Ventura iza kuba yavuye muri misozi muri Sake ntago FRDC ije kurasa ejo n'indege so urumva rero ko icyo cyaba ari ikimenyetso cyagufasha kumva ese wajya kwirasa nubwo yirashe ejo barirashe indege ya FARDC yarashe abatanzania yakase abatanzania babigwamo ayo barabarashe byataje kubera iki yarashijwe cyangwa harimo sanopa aho bagomba kurasa ashobora ko yarabarashe yarabahaye ahatariho ariko ngo yarabarashe iragumya kubarasa wimva ko nabo nyuma baje kuba bayiraso kugira ngo babashe kuba bamupinda ariko ubundi bari bazengereje ikindi nuko mu ntambara y'ejo hari abazungu b'abawageneri umwe yapfuye yego abandi bangaye babiri barakomereka bari mu bitaro bya Goma so iyo niyo nakubwira bari ari muri bakoraga kuri ku makamera no bataga coordinate zaho bagomba kurasa Ventura igomba bagomba kurasa kuri process Ventura hanyuma Ventura nyine nayo bakora bakosora ibaha ikibombe abangiza nyine babazanye mu bitaro bya Goma injoro saa moshi wenda tubyumve neza urupfu rw'uno nuko kuvuga ejo nabwira ko nyine nk'ibisanzwe Goma hagwaga indege ariko cyo naje kumenya nuko izi ndege zishobora kuba zizanye abasirikare zije gutwara n'ibikoresho zibijyana muri Sud Kivu Bukavu hanyuma abasirikare bo bari baje kuramprosa position za FRDC vuba kongera abasirikare gihe babonye ko batanze itangazo rihamagarira abasirikare bose kujya burira ku kibuga nabonye cyitwa n'ukwerekera Mibambiro ngo bagiye gukora urukuta rwo navaho gufunga Ventura ari bita kwinjira mu mujyi wa Goma cyangwa se bashobora gukorera urukuta rwo kuba bashaka kuyirasa bashobora kubagenga position zishobora kurasa kuri position za M23 ariko byari nuko nyine amakuru namenye nuko zari zizanye abasirikare nicyo navuga ikindi zari zagombaga no gutwara bimwe mu bikoresho zibijyana muri Sud Kivu so urumva rero muri update navuga nizo ikiri nuko ubu ngubu uko bihagaze muri Sake sinavuga ngo ari imirwano ariko navuga ko ishobora kuba isaha n'isaha rwano nyamirwano hanyuma Kibumba aho turi kwerekera uko babyutse barasana ubu deja turi kwerekera traffic kugerayo ndi kumwe na Mayisha nawe muhe credit hanyuma Meki aho hantu mwibambiro ni hehe y'umujyi wa Goma ni hehe ya Sake ni hehe yaho imirwano iri kubera muri Kibumba byaba byegeranye Mibambiro reka wenda Mayihagarara Mayisha reka hagarara agusobanurire gatoya hagarara akiranye yego Denis arakunda allo komera cyane Mayisha ndambaramba Denis nabazaga ni aho hantu mwibambiro barimo bararunda urukuta rwo kubuza Ventura kugira Goma nahagana he nehe ya Sake nehe y'umujyi wa Goma ya urebye natandukaniro rya Bambiro na Sake kuko kuva Sake kugera mu Bambiro ni ibirometero 2 cyangwa 3 kuva Goma kugera mu Bambiro ni ibirometero nka 23 urumva ni hafi y'Isake urumva ko abasirikari bose bashaka kubajyana ku rugamba yego
hanyuma hano imirwano iri kubera Ikibumba ho ni hehe y'umujyi wa Goma? Ibirometero Ikibumba imirwano irimo kubera naho ni ibirometero nka 23 n'umujyi wa Goma. Gusa aho hari strategique kuko utsinsuye undi mu dusozi twaho ashobora kumanukana igoma mu buryo bworoshye. Hanyuma ukabona ari inde ufite amahirwe cyane mu kugaba cyangwa ninde waba wateje wagabye iki gitero cy'Ikibumba kuko twaroze tuvuga ngo cyangwa niyo M23 yahinduriye inzira kugeza amagingo yangani turagera yo wenda nitugera turaza kumenya ufite imbaraga kuko mu gihe utaragera kuri ground umenye ngo afite imbaraga ngo nta mbaraga afite byagorana. Noneho wenda gato kuri iyo mibambiro yegeranye na Sake bari bagabyemo nako bagiye kujengaho urukuta umuntu yakubaza ngo kutubwiye ko yegeranye na Sake cyane ubwo ntabwo biri riske cyane ko bashobora komekera amaze kutubwira ko n'ubundi Sake iri mu maboko ya M23 no musirikare si umusivili cyagusubiza. Hanyuma amakuru turi kumva ko ejo Monisco nayo ngo yaba yararashe ku birindiro bya M23 nubwo nibuka neza hariho iyo mwayumvise kugeza amagingo yanga nanjye ndi kubyumva nko kubyumva gusa ntabwo nabyemeza pe ntabwo nabyemeza ko Monisco yarashe ku birindiro bya M23 kuko wenda niza no kurasa kuri ibyo birindiro M23 yagombaga kuba yasohoye itangazo rigaragaza ko Monisco yarashe ku birindiro byabo. Okay. Kuri ino ngingo noneho yuko se ba Muyaya hari itangazo ryabo sinzi niba mwaribonye rya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga yuko bamagana ibitero bya leta y'u Rwanda kuri Isake. Umuntu yababaza ati harimo akagingo muri iryo tangazo kavuga ngo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo iracyari kuri ya masezerano ya Rwanda uretse ko bavuze ku ngingo y'ayo masezerano asaba M23 gushyira hasi intwaro no gusubira inyuma. Iki si ikimenyetso cy'uko M23 nako FARDC na leta ya Kongo babemeye ibiganiro Mayi. FARDC na leta ya Kongo? Leta ya Kongo nyine na FARDC yayo byensi. Kugeza amagingo yanga nta bimenyetso bigaragaza ko M23 nako leta ya Kongo yemeye ibiganiro kuko mu by'ukuri n'ubundi iragaba ibitero. Urumva ntabwo wakwemera ibiganiro ukigaba ibitero ubwo byagora kubyemeza rwose. Ukabona se wenda ubwo icyo turi kwibaza mu busesenguzi bwanyu aka close ko kuvuga ngo bari kubahiriza amasezerano ya Rwanda kandi amasezerano ya Rwanda na M23 yemera ukumva baba bagashizemo nk'abashaka kuvuga ikimaye Rwanda ya Rwanda muri Angola no kuvuga ngo nanjye nakubwiye ngo kugeza amagingo aya ngaya FARDC gutera ibitero yego kandi amasezerano ya Rwanda nagaragaza yuko bashobora kugira gute kubaho ibiganiro mu buryo bw'amahoro mu buryo bwa diplomasi. Mu ntambara nyizingize habamo kwiyererutswa kw'impande runaka. M23 avuga ati turaterwa na FARDC. Ubwo urumva ni muri ubwo buryo no kwirerutsa kuba FARDC iri kuvuga iti turacyubahiriza amasezerano ya Rwanda harimo muri ayo masezerano ya Rwanda harimo guhagarika imirwano icyo bita cessez-le-feu hanyuma bakajya mu biganiro. Urumva rero Kongo y'ubwayo kuba yayubahiriza yavuga ko yubahiriza iyo cessez-le-feu nta kindi yagombaga gukora uretse kwiyererutswa. Ndumva gato kuri cya kibazo nayingiye kubaza Meka gahita akuduha wenda ushobora no kuba ufite amakuru arenzeho twagira ngo twumve neza operation uriya muzungu yaguyemo ko yari iteye. Yaratubwiye yuko ngo ari abazungu baba kuri kamera ariko
biragaragara ko yaguye kuri tere ukurikije uko ifoto ndi kubona hano imeze. Ni ifoto igaragaza ko yari ari kuri tere. Twakwibaza se ni uburyo bwo kwimanukira bakajya kuri tere ariho bajya gukoreshereza kamera, cyangwa ahubwo hari ahantu ntabwo ari kuri tere nk'uko tubibona ku ifoto? Ku rugamba uwo muzungu niba yaraje yiyemeje kujya ku rugamba, kuko ntabwo wajya gukoresha uretse wajya gukoresha kamera hirya y'urugamba. Urumva drone barayohereza ikazana coordinates n'imashini. Ni umusirikare agomba kujya ku rugamba, si umusivili. Ubwo rero kuba yaraguye kuri tere kuko yari ari ku rugamba kandi ahanganye nayo mu 23. Yego. Ikiriho rero ni iki, nuko byanze bikunze iyo wiyemeje kujya ku rugamba ugomba kujya imbere. Kuba ari umuzungu ntabwo bivuze ko ari ukugira gute ntabwo yica n'abantu, urumva. Kuba uri umuzungu ntabwo bivuze ko wajya inyuma, cyangwa se kuko gukoresha kamera ntabwo bivuze ko waba uri inyuma y'urugamba, ahubwo ugomba kujya ku rugamba kugira ngo urebe ibihabera neza. Hari ikibazo ushaka kubabaza ngo tubarekure? Bashaka barekura bakajya kudushakira amakuru y'ikibumba, turaza kuvugana mu ruvugiro. Turaza kubonanira mu ruvugiro, cyangwa nimubona na update zihutirwa ubwo muraza kutubwira. Sawa. Ikiriho amakuru y'ikibumba nyine ntituramenya ngo harimo kuvamo iki, ariko Kibumba rwambikanye kandi impande zombi ziri kwitana ba mwana. Muze mbona itangazo rya Bisimwa ari kuvuga ko ari FARDC yabagabyeho igitero coalition yayo nkuko bisanzwe. Ubwo FARDC yo ntiyari yavuga niba no muri Kibumba hari icyahabaye, ariko ni time niza kuvuga iraza kuvuga yuko nyine yamagana igitero cya M23 kuri FARDC kuri Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. So reka noneho ducemo gato kubikubiye muri aya matangazo abiri, irya UN naguhaye ndetse n'irya Muyaya, kubera ko na amatangazo yose ari sensible kuri ibi bikorwa biri kuba mu iminsi. Wenda uhereye kuri iryo ni irya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo rivuga ko nyine guverinoma ya Kongo yamaganye gutera amabombe ngo buhumyi, nk'ibyo M23 igivuga ngo byakozwe nyine ngo na M23 ngo mu bice bya Nzuro, ni mu gice cya Nzuro, ngo ni agace kegereye Lac Kivu, ndetse ngo ugana kuri pariki ya Virunga, ngo mu ijoro ryo kuwa gatandatu bishyira ku itariki ya 7 Gashyantare 2024 mu isoko rya Mugunga, mu gitondo cya kare ejo kuwa gatatu ushize. Hanyuma bakavuga ko guverinoma ishimira igisirikare ngo ku butwari mu gusubiza inyuma ngo ni contre-offensive conséquente organisée avec bravoure et détermination laquelle a ramené la sérénité autour de la cité de Sake. Bakavuga ko nyine guverinoma ishimira ingabo za FARDC kuntu zitwaye mu gusubiza inyuma inyeshyamba mu mujyi wa Sake, mu nkengero z'umujyi wa Sake. Hanyuma bagakomeza bavuga ngo guverinoma irashaka kugaragaza ko yifatanyije kandi mu kababaro n'abaturage bari guhura ngo n'ibyo bikorwa ngo by'ubushotoranyi ngo n'iterabwoba bigize ibyaha by'intambara ndetse no kuhonyora uburenganzira bwa muntu, ngo bakomeje guhura nabyo, kandi bakavuga ko ngo bizahanwa ibyo bikorwa, ntabwo bizagendera. Yego. Hanyuma akomeza avuga ati mu rwego rwo kwirinda no kurinda igihugu, guverinoma ya Kongo iributsa ko ikiri angaje mu kubaha inzira y'amahoro ya Rwanda. Aho iteganya nashakaga kugira ngo uze kumfasha kumva neza, ngo iteganya cessez-le-feu cyangwa guhagarika imirwano, gusubira inyuma, ubwo no gusubira inyuma kw'inyeshyamba za M23, ngo no kuzambura intwaro no kuzisubiza muri ya kantonema buri gihe ni handi mu Kirunga.
ndetse no gusubira inyuma kw'ingabo z'u Rwanda ngo no gusubira inyuma kw'ingabo z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Kongo kugira ngo amahoro agaruke muri kino gice cy'igihugu. Bino bintu nta kintu na kimwe bivuze, nibyo nta gishya kirimo. Rwanda se ako ka sous-titre ntigafite amasezerano ya Rwanda. Bino byose avuze byose birateganywa muri ariya masezerano ya Rwanda. Ariko letre y'ingabo z'u Rwanda banza ntayibamo. Iyo sinzi nimba ibamo. Ariko ibi bireba guverinoma ya Kongo nta na kimwe yavuze. Gutandukana n'iriya mitwe y'inyeshyamba nta kintu yabivuze. Kwemera kuganira na M23 nta kintu yabivuzeho. Kandi ibyo ngibyo nibyo M23 nayivuga iti nabyo birimo muri ayo masezerano. Kuvuga ngo ari amasezerano batangiye kuyafata ukubiri. Buri wese arareba ibimuha ibi ngibi byose bavuga M23 yarabikoze byose guhera ku cyambere kugeza ku ikintu batakoze ni cantonnement yonyine. Iyo batagiyemo no gushyira intwaro hasi. Ako basubiye inyuma bava mu bice bari baragize. Bari barafashe babiha ingabo z'umuryango wa EAC. Zirangije abarundi batangira kubitanga abarundi babisubiza FARDC na ikoresha ibyo birindiro mu kongera kuviyora ya CRF n'ubundi yifashishije ikise Wazalendo. Yego ikajya ivuga ko atari iri kurwana ari Wazalendo. Rero urana ko rino tangazo ryo risa nk'irisubiza bira M23 nayo ejo yavuze ivuga ko yiteguye gusubira inyuma. Naho nashakaga kugira ngo ngerero kuba M23 yaravuze kuri ngo yiteguye gusubira inyuma kandi kabivuga yamaze gufata akaji kamwe mutwerekeza igoma ndetse Goma yanatangiye kuramutswa amwe mu mabombe. FARDC ikaba ivuze nako leta ya Kongo guverinoma ikabivuze gutyo ko nayikandika igashyiramo Rwanda. Kandi ibyo bikaba bibaye nyuma yuko hari amakuru avuga ko hashobora kuba hari ibiganiro by'ibanga Tshisekedi arimo. Deni bumboneza urabona hadashobora kuba hari ibiganiro bishobora kurushira iherezo kuri ino ntambara. Ibiganiro ariko uretse kuvuga ngo turabyumva ngo nabamotari bari kuvuga ku muhanda ibyo biganiro biri kubera he? Ninde wabitangaje? Tshisekedi akaba ari ku telefona. Mubibwirwa n'iki ko ya telefonye kuko mwamenye ko ya telefonye mwamenye n'ibyo yavuze. Kuri ya motari nyine. Ya motari. Ahubwo ikigaragara gutya impande zombi ziracyari muri zaje zo gucengana. Kuko M23 kuvuga biriya bintu ntabwo yobewe ko guverinoma ya Kongo itazabyubahiriza nkuko itubahirije ibyambere. Kandi kutabyubahiriza nukuyiha imbaraga zo kwavanza. Nibyo. None se Deni wenda iyo ngingo y'ibiganiro nubwo utari kwemera reka nyikubazeho gutya. M23 ko yavuze ngo yiteguye gusubira inyuma ariko ikaba ifite uduce twa Sake ndetse n'utundi duce twegereye Goma ndetse ikabikishize Goma mu kato. Iracyana yitanga kuko urabona ko Kibomba ni mu rundi ruhande. Urabona leta nubwo bari kutubwira ngo iri kugenga inkuta zikomeza tuma Goma idafatwa. Urabona leta itari bwemere ibiganiro bijyanye na situation uko imeze gutya gusa. Nubwo bagenga icyo gikutema M23 nayo wenda ntinakirenge ngo yegere imbere. Leta ntabwo iri bwemere ibiganiro. Yewe narabikubwiye kuva ku ikubitiro kuva mu mwaka ushize kuri kino kibazo cy'ibiganiro. Kuva guverinoma ya Kongo yaremeje ko irimo irarwana n'abanyamahanga batari abanyekongo ari abaterabwoba abateroriste mu itegeko nshinga. Kuvugana n'abateroriste bikaba bitarimo kugira ngo bazisubire bemere kuganira na M23 bizabagora kugira ngo babyumvishe abanyekongo bamaze gushyiramo ko batewe n'amahanga. Iyo ni ikintu bazakomeza guhangana nacyo. Umunsi bakemeye ubutegetsi buzahita buhirima. Kuko abanyekongo bazabaza ati se ni gute mugiye kuganira n'abanyarwanda? Ni gute mugiye kuganira n'abaterabwoba? Bazabasubiza iki? Guverinoma yashyize mu gatego itazi uraniyo yemera ko ari abanyekongo at least. Ariko rabyemera ngo harahabyemera nubwo harahabyemera kuko arabizi ko ari abanyekongo ariko ko inyungu za politiki akabihakana. So urabona uru rukuta bakoze se noneho ruza gutuma ariko urukuta kuvugunaga na hari FARDC igenda isubira inyuma ubu rukuta bagiye kubaka ku nkengero za Goma ruta urwubatswe ahandi hose ni urukuta bwoko ki? Ni urukuta rurinda imari z'abazungu zirimo hariya. Ndatekereza ko bagiye kurwubaka abantu bakabanza bakavamo abagaciro nyine n'abazungu bamara gusohokamo
bakavuga ngo urukuta narwo ruyangiye rusenywe M23 kinjiramo none nicyo kintu bigiye kubaho. So umuzungu yahaguye ariko umuzungu nubundi nta nubwo we ari mu bireba UN, ariko UN nayo yasohoye itangazo. Itangazo rya Loni wenda naryo rifite buri mpamvu mba nakuzanye muri iki kiganiro akenshi ubundi ari isanzure udakunda kubonekamo n'aya matangazo y'igifaransa kandi nkwemera ku gifaransa. Itangazo rya Loni ritangazo rigenewe abanyamakuru ngo ni Bureau du porte-parole et des relations avec les médias ni MONUSCO. Ese burya ndi kwita UN ariko ni MONUSCO, ariko nayo ni UN da naga byajya kure kuko hana nibirango biriho ni bya Loni kabisa. So bo batiki rero hano umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa by'amahoro niwo bita Jean Pierre Lacroix. We yahamagariye M23 ngo guhagarika imirwano ako kanya immediate. Ubu uretse kwinjira aka kantu avuze gutya tuzi neza yuko M23 bivugwa ko ntago ariyo yabivuze, ahubwo bivugwa ko ejo bayirasheho aba bantu bo muri MONUSCO, none akaba avuze ngo ihagarika ibirwano immediate. Urabona aka kantu bwaka kagatitire katavuze yuko M23 igiye guhangana na MONUSCO live. Bazanahangana ariko umenye ko MONUSCO gifite operation Springbok yo kurinda kandi barabona ngo mirimo irasatirirwa, none wagira ngo bavuga iki? Ntago bakeneye guhangana na M23, at least buno M23 bagiriye neza yahagararira aho igeze. Yego ariko kongera gutsimbura ko nihinjira bari ya operation yanyu twategereje mwatwijeje ko muzaturindira Goma abaturage noneho bazabatwika, ntago nanuga kubirukana bizabikirimo, noneho biraza kugorana. Wabonye ko igoma hana ari ibintu bisa nk'imyigaragambyo y'ijoro. Abaturage rega ntago bumva ku Tshisekedi we bundi rero nababwiye ko nagira kandi gace gafatwa ngo bazagaba igitero ku Rwanda, ntabyo yakoze, nabwo baracyabimwishyuza nubwo bamuyabaza bakababwira utuntu ngo aracyari gutegura, ariko ntibarashirwa. Kandi urumva nka bari abaturage bavuye Isake ejo, Isake nabo baracyafite akajinya, baravuga bati ko leta uri gutsindwa OVP, nubwo baza muri media bakavuga ibindi, ariko abaturage baba bavuye kuri tere baba babyiboneye baba bazi ukuri. Rero akaya ntago kagombaga kubura. Ubu rero MONUSCO itangiye gusohora amatangazo mu rwego rwo kugira ngo yidefande cyangwa se nino M23 bivuga ko yayigabyeho igitero. MONUSCO yagabye igitero kuri M23. No umva ingingo ebyiri ziri muri iri tangazo rwose. MONUSCO operation Springbok yarayibagije, nta nubwo ikikomoza, ntabwo yivuzemo, nta nubwo ikivuga, ahubwo bari kuvuga ngo dans sa résolution 2717 le Conseil de sécurité a mandaté à MONUSCO d'examiner les moyens par lesquels elle pourrait fournir un soutien logistique et opérationnel limité à la force de la SADC. La mission est en train d'explorer les options pour la matérialisation des soutiens. Wenda reka mbindekera. Ngo MONUSCO ngo umwanzuro w'akanama k'umutekano, umwanzuro 2717 ngo washinze MONUSCO kugenzura uburyo yateramo inkunga cyangwa yashyigikira mu buryo bw'ibikoresho na operation, ngo ariko inkunga iri limite ifite igarukira ku ngabo za SADC ziri muri DRC. No ngo za nshingano zabo bari bariyemeje zo kurinda Goma barashaka kuzegekira kurinde kuri SADC. Ikibazo nibajije iyi resolution ni yari yaro simbizi, sinzi igihe yafatiwe kuko MONUSCO yaje mbere ariko nyuma yuko ntuza ijari ya SADC niyavuga kuko imbere yaho MONUSCO yahoze hariya kandi yari ifite izindi resolution zigenga, ntahamya ko zari zirimo SAMIDRC kuko SAMIDRC ni ejo bundi. Urumva ikibazo, urumva rero ko MONUSCO yo yamaze kwikuraho ibyo bintu, irimo irabyegeka kuri SADC. Sure. Bakavuga ko bikoresho bagiye ari byo bazajya baha SADC noneho yakaba ari ijya ku kazi. None se MONUSCO ubundi yarusha Tanzania, South Africa na Malawi ibikoresho hariya hantu, ariko wenda yabirusha da nano byanashoboka. Nahoze mbona abanya South Africa barimo barasunika bya bifaro byabo cyapfuye.
ya bivaro arya ni viatere bahoza bimbwira inyuma ya kamera kitaramara n'amezi angahe hariya batangiye kugisunika asi gifaru kirasunika abantu bintu bakora noneho nkavuga ina abantu kweri ni n'abasazi bigendera harimo iki kandi muri iryo tangazo ibindi birimo nuko nyine n'umugabo Jean Pierre Lacroix ngo ku itariki guhera ku itariki 2 kugeza kuri 5 yasuye intara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo abonana n'abakozi ba MONUSCO ndetse abonana nabo kuri Etat Major ya SADC muri Congo irasa DRC. Mani magambo rega ubwo ndumva uko turi bubivuge tubaza kuvuga ko MONUSCO yemeje kiri gukorana na SAMIDRC not SADC ahubwo na SAMIDRC mu guhashya M23 kuko SAMIDRC yoyo already iri hariya mu guhashya M23 ndetse ko SAMIDRC nabo baherutse kuvuga ngo ntabwo bohereje ziranga bariya kurwana ngo bazohereje kubungabunga amahoro kari akantu kari fake news kaga fake news mbese hanyuma ngo le secrétaire général a joué aux opérations de paix a longuement discuté avec ses interlocuteurs des défis sécuritaires des engagements progressifs et responsables de la MONUSCO et de la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Ngubu koko MONUSCO imyaka 40 ingahe imaze hariya iracyari mu bintu ngo byo ku preventinga bisexuel uyu ni umwanya wabyo se ahubwo ibintu bigeze iwanda bagabo bari muri bisexuel ngayo ngoko ubwo rero MONUSCO niba iri hariya muri hanyuma akandi kanyuma ngo au cours de sa rencontre avec le commandant de la force de la SAMIDRC le général Diakopu Monwambisi Monsieur Lacroix a souligné l'importance d'une coordination conjointe pour soutenir les efforts de ces dans leur lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Ngo yavuganye n'umugabo wa SAMIDRC uko bafatanya bahuza ibikorwa mu gushyigikira FARDC mu ntambara ngo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ibihe mitwe wazarenda M23 yabaye imitwe myinshi noneho mu mutwe umwe ariko utudokumenti wadusomye Denis hano hari udukomenti abantu bahaye micombero abantu nahise mbona burya koko burya abantu baba bazwi n'ibyo bakora micombero yishyireho ya foto y'uyu muzungu ari hasi uyu muzungu w'umuromani sibyo w'umuromaniya amaze kuyishyiraho asobanura nyine ko yashyizwe hasi na M23 niba yaregaga M23 niba yageraga gute simbizi ariko noneho commentaire bamuhaye ngo tune pa up brimes wabyumvishe ibintu byose nyamara ari nk'umu general wa M23 uri haryamye hari bavuga bati congratulations mukomereza rebo yewe noneho ko ari kumubwira ngo c'est pas important de publier ce genre d'informations pour renforcer la propagande de l'ennemi indépendante rebo yo ngo je suis déçu de toi Micombero on ne publie pas tout wabyumvishe ndebe uyu ngo akwanuse cette information nukuvuga bamumenyereho information zivuga nabi M23 bagiye kubona babona abaha information noneho zivuga yuko M23 yabakozemo kandi yabakozemo akazi niho rero haturutse ibintu bisubizo bari kumuha bamubwira yuko ibintu rwose abakoze noneho batengushe mu yandi magambo icyo kigaragaza ko ari umupropagandiste sometimes ari igihe tubivuga abantu bakavuga bati mumubeshyira cyangwa mushaka kujya information zanyazo ze kuvugwa ariko hariya bahise bigaragaza so indi nkuru twavugaho ejo isaki ibi nimi babyita iminyago aya mafoto y'ibikoresho byinshi M23 yahatoraguye ariko hari n'ahandi nabonyeho gati FARDC yakozemo M23 atireba ibikoresho yabambuye bongera bafotora ibyabo se ibyo bano bafoto yibi areka ko ndeba bote zihari zimwe zo muri M23 abantu ntibagaragara ko abantu nese FARDC yambara kinyeshyamba yambara tennis idahuye aho babeshyaga aya mafoto aragaragaza ko nje mbirebye navuga ko abantu bari kubizengurukamo ari aba M23 kurenza uko baba ari aba FARDC nibyo rero nibyavuye hariya hakurya isaki
kugeza ubu hari indi nkuru iri kuvuga yuko ngo hari drone ngo ya M23 yaba yahanuwe ariko nayo sizo byo nakubwiraga andi mafoto ubibona ntabwo uri bubone ano magambo ya FCM 23 ako sumuganira ni photoshop ifoto yewe data FCM 23 yaguze drone yani dore ibyanditseho ubundi kuyanyayo ni ibi ibyo nabyo wasanga ari ibyo bashyizeho gusa kugira ngo berekane ko ari M23 kuko ushobora kuza kubona andi mafoto original ibyo bintu bitariho abantu kweri bafite propaganda nyinshi bahisemo noneho kugira wese M23 drone yayo yahanuriwe hehe gute byagenze bite icyo ngicyo ko ari cyo cyakabaye kiba information iri complete yuzuye Deni tugere ku musozo w'ikiganiro amakuru reba Jire Murumba wa mu Bunyatura je niwe wavuze byayikoresho n'ibya ngo centaine ngo chimpanzés se sont fait ziguer par centaines par les léopards de la RDC autour de Sake komana yanjye j'espère que vous n'allez pas appeler ça génocide urumva kana barengeje yibise ntago bari bubyite genocide hari ibintu mba ndeba hano abantu badukurikira bajya bihangana bimwe ntago tubibereka kame bari amafoto ari très grave kandi biri sensible ariko ibintu murabona hano kuri ino mihanda tumubona neza ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bitameze neza kabisa so dugiye kujya ku musozo w'iki kiganiro abantu cyo twabashishikariza no gukora subscribe no gukora share ndetse no gutanga comment hanyuma bitegure ko ba mikini bagera muri Kibumba neza uko urugamba ruza ko rumeze baza kuduha ama update yaho mu biganiro biza gukurikira dushobora kuza gukora update ziza kubabwira icyo ikiri kubera muri Kibumba muri kiriya kibaya cya Kibumba ikibaya ngo kiri hafi na Goma ariko subone ni hafi rero ku birometero 20 bari hafi niho rero berekeje niho makuru ngo tuza gutegereza amakuru aza guturukayo niyo tuza kubagezaho mu biganiro byacu bitaha iki kiganiro dusuhuze sawa kunze babwize reka twasuze mu buryo bwa rusange twasuze mu buryo bwa rusange kugira ikiganiro kibagerereho ku gihe ubwo mu buryo bwa rusange turasuhuza abantu bose baba nko kuri groupe WhatsApp ya Bwiza TV Friends abantu bose muri kureba iki kiganiro namwe turabasuhuje abandi bantu mwese mutanga comment uyu munsi mwumve yuko tubasuhuje kandi turaza kubasuhuza mu bindi biganiro biza gukurikiraho iki ngiki tugiye kugisoza gutyo ndumva Denis nawe nta yindi comment ashyiraho uretse gusezera ariko ndanagushimiye cyane kuri bura busobanuro no gusesenguzi bwo mu gifaransa iyo utaza hano igifaransa cyanjye kibarirwa ku ntoki ntabwo nari kubasha kuyasobanura ari amatangazo so turabashimiye cyane rero mugira ibihe byiza Imana ibarinde bye murakoze cyane